Friend, gusto pa lang dayta. Kitaan mo, break time tayon. Sige lang, friend. Umunakan nga ag-break. Palpasok pa ito'y aramida. Ay na, umay kakit din, friend. Inta pa'y agmerienda. Ituloy munton, inton madamdama dayta. Sige lang, kunakmat. Madamdama akton nga agmerienda, friend. Adabalon ko a fried banana, friend. Ang mga no agbabawi ka. Ah? Kasla narigat nga agpayso apaayan ti awis mo, ah. Oh, makitam? Amok ngamin kat a paboritom tinaiprito asaba. Launay, friend. Mala, umay ka nga rodan tag merienda ta pa'y, friend. Una yun ti kasta alangam, friend. Kaslaawan pa'y turog mo, ah. Madlaw, anapuyatan ka. Wan nga rod, friend. Nagdiretso ak ngaminan dito, kalpasan ti may sa part-time ko. Ay sus, agi na nakakamot, friend. Di mo unay abuswan ti bagim. Friend, Panunutam kumamat ti salon at mo, friend. Nang runa kat, amumatan. Medyo addan edad tayo. Narigat ti agsakit, friend. Amumat, adda tayo dito'y adayo. Amang ano, nakarakaron amarigatan ti pamilyam no bilang laang. wan nga rod, friend. Speaking of pamilya, masapul at talaga ti doble kayod para kadakwada. Maawatan ka, friend. Di mo kumamot baybay-an ti bagim. Day talaang ti kakaiso na apuunan tayo dito'y, friend. No agsakit ka, sigurado amapukaw amin ang nagrigrigatam. Amok date na, friend. Kanhusto ka iti date na. Aywan, ayantay ko nam akar ni abinalon mo. Jaran! At tayo, Carninas! Ay na, friend, kalukwan ka talaga. Kunak man lanupod no akar ni ti binalon mo. Karninas matgayam. Mala, manganta nga rodan. Itikas na, makasublita adagos iti trabaho ta. Sayang ti oras. Hello, Mami! Hello, anak. Kumusta kayon? Kumusta da lolo kon lolam? Ni ading mo ngay? Okay kami lang dito, Mami. Awan rumbag ang pagdanagan. Ayun gayam, masapul ko ti kwarta. Masapul ngamin nagumatang ak iti baro sapatos ko. Takasaliak ngamin iti liga ti basketball. Ken solicitin da ka kano dagiti katim ko. Soli? Anya solicit? Kasano day ta, anak? Ket solicit, Dumawat kami iti kwarta nga igatang mi iti uniform. Amo ngamin dagiti babarkada ka nabayag kayo dito abroad. Isoanam naman damang ted kayo. Ha? Ay, ikwa, Jiro, anak. Kastoy. Ay, kinapudno na. Awan kwartak ita. Ang aguray ka. Di mat ka ititid ko laang kan ka. Kinunam a birthday ti barkadam. Kat gumatang ka iti regalo. Iso anang tada. Basit lang mo ti daw dawatak, Mami. Sa paimbaga ako namang ted kayo. Ala na, mangipawit kay kid din. Amok akabaalan nyo nga idiskitaran ti daw dawatak. Jiro. Kaya't tsuaya maibabayin ti anak yo. Sige konsinsayo dahiton, Mami. Sige, anak. Kastoy, ha? Mga ramid ni mami iti pamuspusan, wan? Okay nga rot. Namnamag dahita, Mami, Diyak kaya ti maibabayin ka dagiti babarkada. Sige, tadapay practice mo iti basketball. Sige, bye! Sige, anak. Agan-anad kayo di tawan. Adda ka gayam dito'y, friend. Wen, friend. Apay ka di? Friend. Adda ka di ibagam, friend? Kababain ko, ma. Amangan no adda pa'y kwartam dita, amabalin ko abuludan, friend. Masapol ngamin ama kapaw itak ita ijay Pinas. Adamot, friend. Mano kumaya ti masapol mo? No mano ti addakan ka, di iso pa ilang ti buludak, friend. Adtoy, friend. $2,000 dayta. Ay nahagyam anak, friend. Di ka madanagan. Isublik mat lang adagos apaman ang makasweldo tayo. Uwan ka di, friend. Awan parikot iti dayta kanyak.
Isublim tulat ta inton makawadwad ka. Amumatan, kasapulak mo ti agpawit iti Pilipinas. Maawatak, friend. Katagyang manakmanan. Hello, anak. Kumusta? Naawat mo ka din timpawit ko. Wen, mami, naitad ko pa yun ha. Sino dayta? Ni ka di mami? Wen, Mami, Hello, Mira, anak. Kumusta kan? okay lang, mami. Ayun gayam, inikamot ni Jiro iti kwarta para iti basketball team na. Wan, anak. Nang tadak. Siyempre, jakmat kayat ama ibaba inti kapsat mo kadagiti barkada na. Wan gayam, mami. Adda ka barbaro arwal a cellphone na. iPhone 15. Siyak langan ti awan kasdi kada kami ngagbabarkada. Igatangan na kumamit a mami. Ha? Ay sus, no agpagatang ka, kasla na lakalaang. Apay, sagmamano ay ati kasta a cellphone, anak ko. Mga 80,000. Anya, 80,000. Ay, aguray ka, anak. Sweldok daytan iti 2 a bulan. Aguray ka man. Di mat ka ipaw-pawit kumatlaang kan ka. Kinunam agumatang ka iti baro abag mo. Iso ang nagpawitak. Pinautangak ngamin ti may sa abarkadak, mami. Masapol na kanu ngamin ti kwarta. Aguray ka. Apay anagado ti saludsod mo. Agyaman kayo ket ti ta saan da kayo asid sidiran. wen nga rod. Imbagpay dagiti babarkada ka. Nag-abroad dagiti naganak da. Nakaawid dan dito Pilipinas. Ngamda kayo ngay. Aging gayta, adda kay payla dito abroad. Awan sa amutin balak yung agawid. Ha? Ay, kasanoak ngay nga rod ang makaawid ita, kat tila pagpagatang yung agkapsat. Kada umawag kayo, Mami, adda kastoy, adda kasjay, adaw dawaten nyo. Anya ngay nga rod taramidak. Sapay kumaata maawatan dak anak ko. Marigrigatan akmat ditoy. Kat anusan nyo Nagkunang amin ayang nga agabroad kayo. Dayto tinarigat ka. Pumanaw-panaw kayo. Ita, da kami pa'y nga agkabsat ti dakas. Anak, awaten nyo kumamat ti sitwasyon ko. Narigat ti biyag dita Pilipinas. Kan maysa, awan ti trabaho ang master kan dita. Nang runa ita taadan edad ko. Ar-aramidak mat amin daytoy para kada kayo. Itikas na, maitid ko dagiti kasapulan nyo. Matlagayam. O di pa naglakan yung araw, nakabailan yung itad amin na masapsapol mi. Kinayat yung mo tinagabroad, sana ya. Linapdan da kayo, ipapilit yung mat. O di naalam, ti kayat mo ita. No agungungat ka, ket isidir mo amin nga inintid mo kada kami. Pues, kukamla ang amin akwartang. Sir, kaya't dak ka no ang makasalita. Grace, agtugaw ka. Agyaman sir. The bad news ko kan ka. Bad news ko nam, sir. Grace. Anya ti kaya't yung asawan, sir. Kinasarita nak ti Big Boss. Kaya't ada dagiti empleyado iti factory asaan na mairin nyo ti kontrata na. Kaya't naskan nga gawid din iti Pilipinas. Makapaladingit man, agam may saka kadakwada. Anya? Sir, kasanon ti pamilya. Sapay siya lang ang tinamnamaan da iti Pinas. Pasensya kan, agam sursurutak lang ti bilin ti kumpanya. Anya nga iti planong ita, friend. Kinapod no na, friend. Jak amo no kasano a plano ti aramidak ita. No apay mo't ngamin akaraman tapay kadagiti saanan a mairin nyo ti kontrata na. Wan nga rod, No agawid aki sa Pilipinas, sigurado a mabakante aki jay. Ngamin, awan mo't mastrakan a trabaho ijay. Kan may sa nababalaang ti sweldo. Jak mo't kaya ti agbalin a pabigat ijay balay. Kas ita, ada sakit ni tatang. Ang awan man lang maipawit ko. No tutuusan, mas problemado ka pa'y gayam ngam iti siyak. Ang
Api-api na buludan nakpay lang iti kwartam. Grace, agayem ta. Kat mariknak a marigrigatan ka. Iswapi na buludan ka. Kan may sa jakmat amo akas to iti mapasamak. Agyaman nak, friend, ha? Awan anyaman na ako nakmanan, friend. Di mon panunutan day jay. Oh, hello, anak. Mami, agawid ka kumadagos. At dadag ka sa napasama ka ni Mira. Anya, apay, anya tinapasama kinimira. Basta agawid kayo dagos. Isen ko ti address at papanan nyo dito La Union. Inton makaawid kayo dito Pilipinas. Sige anak, inton bigat matlaang, agpakada ak iti boss ko. Iti kasta, makaawid ak adagos. Sir, good morning, sir. Grace, di ba't pang rabi iti duty mita? Apay nga da ka dito eh. Ay, ko sir, ang mga numabalinak ang makisarita kada kayo. Masapol ngamin nga agawid ak adagos iti Pilipinas. Emergency, sir. Anya? Ang mga numabalin ko nga usaran ti bakasyon ko, sir. Sige, total, saan ka mo na mayroon nyo? Palubusan ka na mangusar iti bakasyon mo. Agyaman ako, nay, sir. Thank you at talaga. Ada akon iti insend ni Jiro nga address. Apay nga taa dito iti imbaga na apapanak. Kasla nakaul-uli magmat. Nakalukat matigit. Jiro anak! Jiro! Mira! Mira anak! Ada kayo kadidita! Jiro! Welcome home, Mami! Welcome home, Mommy! Ang yaman na kanak ko. Agoray ka. Anya nga min ayat tinapasama kinimira. Apay ako na nga de emergency anapasamak iti kapsat mo, Jiro. Dalulukan lolayo. Sa dino ti ayanda. Akin balay iti daytoy. Da kayo, Mami. Anya, kasano kuma nagbalin ako kwak dayto abalay. Kinapudno na, Mami. Amin ngayon pau-pau iti akwarta. Inurnong mi. Ken may sa anak asimali ti basketball. Saan mo't apod no akayat ko ti bag, Mami? Kan sa anak nagpautang iti barikada? Jak pagan ano ti baro a cellphone. Mami, saan mo't apudno ang agpagpagata nga kada kayo iti sapatos? Kinapudno na. Siyak ti gimatang iti sapatos para kada kayo. Sorry, Mami. No da kami tinangaramin iti pamuspusan. Tapno maidaras ti panagawid yo. Di mi ngamin kahit nga grigrigat kayo. Iso kayat mi nga gawid kayon. Kan may sa, bumakbakit kayon, Mami. Kitaan nyo, adun ti puraw abuok yo. Iso ati kayat mi, kat dito'y kayo laangan Pilipinas. Itikas na, agdadal na tayon. No ti pampanunutan nyo, kahit ti pagbiag tayo, di ka madanagan. Da kami ti agtrabaho. At da natalgad at trabaho. May sak ita na manager ti bangko. May saak matitan a CEO iti kumpanya pagtrab-trabaho ak, Mami. Iso nga awanin ti rumbang apagdanagan nyo. Kabailan min ti agtrabaho para iti pagbiag tayo. Ken may sa itilas o ti panagbiag yo. Amumi ada kami lang ti pinampanunot yo. Dagiti pagragsakan mi lang ti kanayan nyo nga ununaan. Ita, da kami met. Da kami ti mga iwan kada kayo. Da kami ti mangtad kada giti masapsapol nyo. So papakan mi met. Ti panagayat nga intadyo kada kami, Mami. Ipatpatagda kayo unay, Mami. I love you, Mami. Kailiw da ka una yan. Kailiw kayo matunay yan, anak ko. Ay na, agyaman ako unay kada kayo, anak ko. Ipatpatag kayo unay-unay. Thank you mut kada kayo, Mami. Thank you iti amin a sakripisyo nyo. Ipatpatagda ka mat, Mami.
my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Salam ti apo mo bakal. Apay di pa'y nakaturaw. Katurturog na laang lakay. Urayak laang amarnakan. Sakto idiso itindayon na. Rabi na, maumpay lang ti anak ta. Nag-text itay. Marabyan ka nung agawid. Napanan na kanu aya. Jakman ang mulakay. Basta ti pakada na itay agsapa. Adda ka no inyayab tigayam na pagtrabahuan da. Ay kat nasaya at mo't nga ron ano at damot ang pagtrabahuan di anak ta. Isopay mo't nga igatang na itidaya par kan gatas ni Johan. Urayin tapay ka din ni Mean. Uno umunatan amangan. Mabisinak mo't ang lakay. Umunatan aamangan. Sige, itis sumarudan ti apo ko tayo ti indayon, tayo tamanganay. Umuna akon nga agawid, Tricia. Intet ka din ni Madam Tinaaldaw ita? Di kayat ko asawan, di kwarta atangdan mo. One friend, inted na itayan, sakbe ang agawid. Okay nga rod, urayan nakbiit friend, ala aktibag ko, aggidantan nga agawid. Kaya't maasawan, agawid ka matan. Wan, awan mutlaangan umunag a customer no kasto nga oras. Sana bali, taadamot da siya na kiniros nga agbati dito'y pwesto. Isuda pay laang ti ag-duty ita. Sa bagay, basit nga agpaiso ti customer itang aldaw. Miyerkules ngamin ita, isu talaga abas si ti customer. Mabit laang taala aktibag ko, friend. Sige friend, agawaam nga rod tani, rabiin. Hello, Tricia. Hello, Mayan. Amangan numabalin ka inton rabi eh. Ha? Di kayat ko asawan, amangan numakarwar ka. Nagpakada nga mindaros kini Sheena. Ada ka no atendaran da akasar kat awan kadwak nga agjuto inton rabi eh. Anya nga oras daw mo pan, friend? Malpas pangal daw ka no tirubuat da. Sangbutan da ka no nga minti biyahe nga agpalaon yun. O sige, awagan kan to inton madamdama, friend. Bareng awan papanan ni Nanang. Taibatikan ko ana ti anak ko. Sige nga rod, friend. Urayak ti awag mo. One friend, kasaritak labiit ni Nanang ko. No kaya't nabantayan ani Johan. Okay nga rod, friend. O sige, awagan kan to inton madamdama. Bye! Ato yun ti order user. Agyaman ak, miss. Awan anyaman na, sir. Sige ay abandaklaan no adda pa'y order yun. Mabit lang, miss. Ha? Ama ano, mabalinghag tugaw ka. Itigas ta. At damot kay si istorya. Kabayatan ti panaginom ko. Ay katwan awan parikot iti dayta, sir. Umininom ka ka di iti ara? Depende sir. Okay. Mawata kong tigat mo asawan. Sige. Mangala kay tinumam. Tigagdanag, tas siyak ti makam mo. Okay nga red, sir. Mabiit na ang tamang laak itinumat. Ay, grabe. Maluman ng aging gaita. Awan pa'y lang ang customer tayo. Ay, wan nga rod Kimaro manan. Weekdays ngamin, iso ang matumal. Ay, sapay na ibus man ng tigatas gandaya per ti anak ko. Parikot ko manin no sa dino ti pangalaak iti igatang ko. Adapay matkid di kwartak dito'y Ibagamlaan no kasapulam tapabulhudan ka. Manan, kat no jak pa'y nabayadan tinaudi a binulod ko kan ka. Okay laang friend, si kamot. Di mon panunutan day jay. Amukmat akasapulam ti kwarta. Kan maysa, saan kamot asing singiran? Itad mon tulat taa inton ada nawadwad a kwartam. Ay na, agyaman na Tricia. Naimbaglaangan ta na adda anak itigay makaskan ka. Awan anyaman na friend. Ne, kasla ni Sir William mat deta sumungsungat.
Aywan, isumat nga paiso. Ayos! Addan customer tayo, friend. Wan nga rod, friend. Oray may samat ati customer. Basta big time. Ah? Wan ala, yung kadamaganan no anya ti order na, friend. Rabi manen. Yung aging gaita di pa simbang pati anak tabakit. Wan nga rod lakay. Sa dino kanumanan ay tinapanan na. Jakmatan na sa ludsod. Basta ti kuna na, ag-duty da kanu country siya. Addan sa kanu naki-extra anda aresto bar. Iso ti pagtrab-trabahuan da iti gayam na. Resto bar? Wan. Lukastra, inuman ti pagtrab-trabahuan na. Wan siguro resto bar mati kuna na. Di inuman. Ayun na yan. Apay awan natdaduman aya, mabirukan na. Ay naawan mat kat dakas na lakay. Nalinis mat da at trabaho. Wan mat gidi ngam amom matan nagiti tao, nababati pa nagkita da iti kasta klase, iti trabaho. Bayam da kita at tao lakay. Tinapatag aday gatang ti anak ta iti kasapulan ti anak na. Sa bagay mat gidi Tinasaya at palagi pamtuman ket di anak ta lakay. Wan bakit? Kasaritak to ni Mayan apaman asumangpet. Mano ayat di kasapulam. Ha? Mano di kasapulam ang kwarta. Kuna. Ay ikwa. Sir. Abday taga manen. Sir ka na, sir. William, kunam kadilata kanya ako. Kaya't mo ka di, tarumwarta. Ha? Inta hotel. Dita no kaya't mo ang no di mo kaya't. Okay lang mat kanya. Si Kamat William. Nakasir-seryoso ka. Aginom taman kit di nga aginom. Tap na makaadota. Ay ka, wala. Hindi tayo katikay-kayat ko ganyan. Man. Always on the go ka. Siyempre man Ayos. Nagita ka na ikagayat ko iti may sababay. Sana na arte. Cheers! Cheers! Anay ko. Nagsakit yung ulo. Agalas 9 matgaya man iti agsapa. Ay, naglukon na dyan, William. Dinak man lang rin ni Ingmat. Ay, pinanawan naklatan dito yung hotel. Kasta unay ti baratag ko idirabi. OMG, man. Naspak ka manin no kastoy lang. Adda kwarta nakadisto iti apay tipungan ko. Anak, sigurado ani William tinangibati iti daytoy. Talaga agalante matadya at tao. Tinasayahan, bumangon na kiti, tarumwarak matan ditoy. Oh, Mayan, kumusta kan? Medyo nabayag mat adita nakita Naimbag man ta nalagip mo ti magas dito'y pwesto? Kaasi ti Diyos, okay akla ang mag-friend. Napanak kami nagpalingke. Nalagip ka, isa din magasa kun Kat, anya ngay ti madamag. Kumusta kayong matan kini William? Ha? Kumusta kayon kini William kunak? Anya? Anya, kumusta nga ibagbagang mo, Tricia? Ay sus, di kan aglibak friend. Amok nga rimwar kayo iti. Kumusta kayon ngay? Dayjay? Awan dayjay, friend. Pudno arimor kami iti. Ang aging galaang ijay dayjay, si Kamat.
Kan may sa, manipod ini, saanan ang nagparparik na ni William kanya. Nabayagan. Os, sigurado ka? Un, promise. Anya? Di mo ibaga, a one night stand lang tinapasama kada kayo, friend. Ah? Kaslakas tan friend. Ngamin, idinalpas nan anaala ti kayat na. Nagpukaw mat na nakaslaso. Aya? Kunakit di ano agdandan na kayo. Anya? Saan, friend? Kit no awan apulos damag ko may papankan ko na. Kat, sa dino nga iti pagtrabahuam ita. May sa a sales lady iti may sa amol nga asid agmat laang ditoy, friend. Ay, kat nasaya at matangarod no kasta, friend. Un, friend, at least ijay ta regular. Kan saan arabi iti pa nagtrabaho. Saan nga minan akabailan na ng kantatang ti agpuyat. Iso ang masapol nga aldaw ti trabaho. Tapno mabantayak mat ti anak ko iti rabi. Hi, Mayan. Ha? William? Siyang ano, maragsakan na ka makikita ka dito yung mall. Ha? Mabalin ka di nga awisan. Mapanta ko mamangan kalpasan ti trabaho. Ha? Ay, Di kagdanag. Mangan talaang mat. Promise. Sige. Sikat ti makaam mo, William. Okay. I-text na ka pa man na ma-dismiss ka. At ito yung number ko. Sige. Alright, i-text mo, Mayan. Kumusta kan? Kumusta kayo iti anak mo? Ha? Apay nga muna ang anak ko. Kitjak mat nadakdakaman kan ko na. Diyan ka muna niya ti ibagak. Ang kaya't katulungan, Mayan. Ha? Anya ti kaya't masawan, William? Nakasagana ka mang tulong kayo ka. Saan lang agapu iti anak mo? No di kat gapu taaya-ayatan ka. Anya? Dahito tipod no, Mayan. Pasensya ka na. No basta pinanawan kalatan iti hotel ang nagturugan ta. Kinapod no na. Pagbabawyak dahi diyang hinaramid ko. Iswa kayat ko ti bumawigan ka. Anya nga'y kumaaga pong agbabawi ka. No siyak la amay sa. Gusto lang ang matinaramid mo. Ngamin, awan matrelasyon ta. Mayan, saan nakakasiti pang panunutan? Talaga lang nga nagbali na ka maag iti dahi di agundaway. Panagriknak at nagbali na ka bastos ken ka. Kapoy ti kasi inaramid ko. Isasabay la ko mo ta mapakawan na. Awan tirumba nga ikidawam iti pamakawan, William. Kas itinakon-akon. Gusto lang ang tinaramid mo. Ngamin, awan mat relasyon ta. Bakit? Apay ka di, Rufino. Nubyo ka din ti anak tatay di William? Day tatijak ang mulakay. Awan mat nadakda ka mat ti anak ta may papankadakwada kin ni William. Apay ka di. Awan mo't kit de. Mas daawak lang amin. Iti anya lakay. Tondo ni Dinuminggo mat nga umay dito balay. San lang nga ta? Kanayon pa'y agumatang iti gatas kindaya perti apo ko ta. Agraman groceries kanda duma pa'y masapsapol dito balay. Day tamat nga rod tinadlaw ko lakay. Damagam tuman ni Mayan, bakit? Bayam, takasaritak to ti anak ta. Wan man, tali, narigat agpugpug to. Una, nasaysaya at matlaang agpaiso no maamwan ta ti pudno. Iti kasta, ammo tamat ti bagbagata. Kumusta nga iti bagbakan ka, Mayan? At damot lang ka di lugar ko, di tapusong. William, agyamanak iti panagayat kan pamatag nga ipakpakitam kada kami iti anak ko. Kastamat tan iti pamilyak. Agyamanak iti ado at tulong mo kada kami. Iso na laang, ta itapay laang. Agkidawa kon iti pasensya. Ha? Pasensya kan. Ngamin, jakmat mapilit ti bagik ang mga yatkan ka.
Mayan. Nainkabsatan lang tiriknakan ka, William. Mayan. Sorry, William. Ngamjak kayat amang namnama ka iti awan. Di ka kumakayat apasakitan. Ngam imbagak laang tipod no amarikrik-nak. Jak kayat agundawayan ti kinasayaat mo kada kami. Okay lang, Mayan. Respeto ti desisyon mo. Pagyamanak ket di ta imbagam tipod no. Agyaman nak, William. Ang uray no kasta. Nawaya ka matlat nga umay sumarong ka dito'y balay. No kayat mo makita ti anak ko. Banaga, pagyamanak unay, Mayan. Awan anyaman na, William. Amok mat anagbalinan anapatagkan ka ni Johan. Isa nawaya kalat nga umay sumarong ka dito'y balay. Anya itayan ti ko nam nga ibagam kanyak iti personal, William. Ha? Ay, kwa. Adalaan kayat kung haipudno kumagan ka, Mayan. Anya daytan? Among ka din no apay ang nagbarte kak idirabi ari muerta. Saan? Awan mo't malagip ko anadakamat mo may papan iti panagbartak mo iti. Anya ayang amin nga agpay sa ti makagapo. Nasakit tinakam ko iti amak. Ha? Nakita kami na naragsak da iti babae na. Kaduwada ti anak da. Kaya't ko ti agrebelde. Ngam pampanunutak ti kasasaan ti inak. William. Pasensyakan. No ibagbagakin ka da ito'y. Awan nga minda duma apang ibagak iti sakit tinakam ko. Maipalagip lang aming kanyak tinapalabas. Ha? Kinapudno na. Imbati da kami ni Daddy. Gaputa mas pinili na ti babae na. Dinanaan na ti babae na. Kat naragsak da ita asa nga pamilya. Bana kajak na padasan. Gaputa pinanawan da kami kat nga ron ni Daddy. Pasensyakan. Jak amo akas tagayam tinapasamak iti pamilya. Agpa-Australia ako ni Timabiit. Kahit kayo nga itugot kiniyuhan. Iso na laang taamok asaan akas ka rin na ti pampanunutak. Kang runahan ti amin. Amo kasan na basta-basta kin katagtalikmanen. William. Ngamuray no kasta. Nakasaganak ngagbalin nga ama iti anak mo. Tiyak kaming keta mapadasan na mat tinapadasak. Nagrigat ti dumakkel nga awan amana. Uray adak to ni tadayo. Ikarik ka kanayo nagtulat na ti umawag kada kayo. Kanamnama ang titulong ko, aging kat kabawilak. Agyaman nak, William. Agyaman nak, iti kinasayaat ko. Agyaman nak, gaputad dapay lagayam tao akas kan ka. Anak kasagana at umulong nga uray awan namnamaan na akasukat na. Agyaman nak, unay, William. Gusto dahita na panagsangsangit yung mami. Limlim-tigan dagiti matayo. Gapwede ka sa sangit yung. Awan, saan tayo na makita pa yung pulos ni Ama yung Ronia ng Mami, Bye-bye anak ko malaang. Kaya't ko nga ipapastilita yung marikrik na. Nang runak at maudin nga aldaw itatipan na kalamay ti Ama iyo. maawatak tirik na yung mami. Ang madandanagan akmat iti kasasaad yung. Manipod na irugian na lamayan ni Daddy. Awan pa husto at urog yung. Awan rumbo nga pagtanaga man ako. Di ka kadiang tanag, tawanda ka sa mapasama kanya. Mami, Nagsakit lang amin apanunutan ti kalat nga ipupusay ti amayo, anak ko. Kasla nagrigat nga aklunan ti kastoy, anapasamakan ko, anak. un nga ron. Ano man yan ay. Talaga kas tatibiyag, mami.
At daw mo una. At damot maud udi. Talaga siguro nga aging galangan di tatibiyag ngayon pabulod ti Diyos ka ni Daddy. Kasano tayo pa'y nga taitan. Tawan matan ti amayo. Awanin katulungak amanggad para kadagiti inaldawa kasapulan tayo dito'y balay. Nang runa-una iti panagadalyo nga agkapsan. Bayan nyo, tagusapol akit ti mabalin ko apakitang danan. Kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta, matulungan kayo mat. Raisa! Raisa! Apay ka di, mami. Ayabam ni Manong mo, tamangan tayon. Manong Rolly! Manong! Wan, umayan! Mala, agtugaw kayon, tay dasar konti pangrabyan tayo. Wen, mami. Anya nga itinluto masidenta yo, mami. Ay kat anusan tayo manin atoy linambong nga ugot ti kamuti anak ko. Isawsaw tayo iti bugoong nga dasili kan kalamansina. Manan? He? Makaumamat? Jay kumamot karnia? Tapno maganas kumot timangan. Hala ni Manong. Agpili-pili pa ilaang. Nuan niya ti adda, di iso ti anusan tayo. Makaumamot nga raw. Iso lang nga iso ti masidsida. No agpili-pili ka iti masida, di si kanti manggat, ta si kanti gumatang iti naimas amasida, Manong. Ala, husto da itan anak ko. Bayan nyo, tanumalakok amin dagiti natang nga isursur ko intun bigat. Gumatangak iti naimas asidaan tayo. Rolly, bumangon ka ditan, aldawan. Anyat oras na ya, mami. Agalasing kun iti agsapa. Bumangon ka ditan, taing kailuto ti pamigatan nyo kini ading mo. Masapak arumwar tapno masapa akmet amakalako. Madamdaman ton. Nasapa pa iman. Bumangon ka kit din, tapno saan kayo manen amala daw ama panagiskwela. Wan. Sige tamapanakon, ilutom ton ti noodles kan itlog nga aday lamisaan. Mamigat kayo pa sakbay amapan kayo agiskwela, wan? Wan. Riingom tumatan di adim. Wan. Wen ka awan, inton madamdama awan tumanan ti matungpal. Bumangon kan atani aldawan. Sa dino nga taman ay tinagpistuan ni mami dito yung palengke. Jakmat makita dito eh. Ambangan mo iti abanda ti ayan na. Mapana ki jay. Ni. Naglukon da jay alalaki. Gaputa bisi ti aglaklako iti grocery. Inagawaan naman tinangalay ti tinapay. Inpisok na iti gam na nga ikuwang. Laklakayan. Ngamkas jay kitin ti aramid na. Timarayan ti lukaw. Rolly anak, adaak ditoy. Rolly! Ijay gayam abanda ti ayan ni mami. Umaya kundi ta, mami. Agawa ang tatulungan nak ditoy. Wan! Awanan ti lalaki. Jakmutan na si putan ti nagturuan na. Tinasayaat. Mapana ko ni ti ayan ni mami. Iti kasta. Makaawid kami mata. Manong Rolly. Uy, Manong Rolly. Apay ading? Anya ti panpanunutam. Apay adi ka matagtagari. Ay kwa? Hala, mabagbagtit kan samutan, Manong. Agis-isam kamutan nga awan makagapo.
At dala ang nalagip ko ading. Ala, agawa am kit diti magna. Tama kadanon ta adago si Jay Balay. Masapak amapan ijay palingke. Apay ang masapa ka kat maladla daw mo't nga awid ni mami. Tulungan nakpay iti assignment ko. Inton rabi inton nga ramiden ta assignment mo. At dapay ngamin papanak. Sakbay amapanak iti ayan ni mami. Sa dino ti papa na manong. Basta. Ala, agawa am timag nading. Anya nga'y talutlot mo, Broly. Tinula, mami. Ha? Tinola ko na? Wen nga rod. Kaya't mo asawan. Karni nga ron, ti pangrabyan tayo ita. Ay kat syempre, ah. Na, nangalaam nga'y iti karni, anak ko. Ha? Ay, kwa? Basta. Di yun damagan, mami. Ay. Di ka agar-aramid, Rolly, ha? Nay, Di kay kadiagdanag. Tawan ma di nga inaramid ko, mami. Siguradom lang. Wen ka di. Alag, tugaw kayo ditan. Tasya akong timangidasar iti pangrabyan tayo. Ne, anya nga'y dagita insangpat mo manong. Ay, kita, ma. Lukatam ti iko bag tapno maamuam. Nan, kita man. Ne, dilata mo't manong. At dapay gatas, kape, kan tinapay. Wen, imbagla nga ikapita inton agsapa. Sakbay amapantag eskwela. Nangalaam nga'y kadagito'y manong. Secret. Hala ka, tinakaw mon samot dagita manong. Ha? Tinakaw sa sawamot? Saan ko tinakaw dagita, Raisa? Sa dino nga'y nga ron tinangalaam no saan mo at tinakaw? Ha? Ay, kwa? Basta. Diskartik mat Unay kalakit din aya. Basta saan ko tinakaw dagita ading. Promise. Pexman? Wen, Pixman, mamatay man. Ala, ipan mo kit din dagita ijay kusina. Naimbagla nga dabasto tayo iti manungal daw. Dating gawi. Diskarte lang gayam ti kasapulan. Tapno makraman ka iti agkakaimas sa makmakan. Dituya ko nga gwisto. Tapno nalaklakaak at umaray. Dayjay abakay. Kaslabak na ang tilangana. Sigurado nga ado tilinaon tibag na. Awan ti daddo maapagnaan na. No saan laang adito'y ayan kaw. Jakpat man dayto yan no kasanaw. Dayjay, agturungin dito'y. Agsagana ang matan. Ha? Awanan ka itibain! Anay ko! Daytoy pa'y! Anay ko! Oo, suston, ma'am! Suston! Pangasiyo! Day tatirumbon kan ka! Agtatakaw! Daytoy pa'y! Unton ma'am, di yun dangran. Tamangan da kayo pa iti makaswan o bilang lahay. Ha? Agtana ka. Agtatakaw day tatao! Ibalod yo! Tapno maikan iti pagnakman na! Ibatanak, sir. Pangasi, ma. Tumalnakan. Ibatanak, sir. Sa dino tayo nagitidadakil mo. Awagam ita. Tag sa sarita tayo iti presinto. Kaasyan nyo kumati anak ko, sir. Pangaasiyo. Ikan nyo kumapay iti tsansa ng agbalbaliw. Sige. Palubusak nga gawid ka anak yo, misis. Nga masapol ngagtungpal iti ibagak nga ramidan na. Ha? Anya nga iti aramidan ti anak ko, sir. Community service. Tumulong ngaglinis nga awan bayad na. Agtrabaho iti libre, ti kahit ko asawan. Tumulong agdaros, agwalis,
Agibalang iti basura ken dadumapay. Sige, sir. Katagyaman ako unay. Awanan yaman na, misis. Basta laki ti agtungpal ti anak yu ti bilin ko. Iti kasta, awan ti agbali na parikot. 3 bulan nga ramidan na reta. Umay ag-time in, kan ag-time out iti opisina. Tapno amok, no aramidan na matlaang timbagat. Sige, sir. Bayan nyo ta siya mismo ti mangibaon kan kwa na. Kalpasan ti klase na. Kat ulitak manan ti agyaman, sir. Ay, una ini kastoy abyan. No saan ako maanatiliw idi? Saan ko mamata kastoy ti malaklak? Am ko ita? At tatakaw! Ha? Mi? Naglukon rin yung obi? Bibi, bibi, bibi! Dayta namin! At tatakaw ka! Isu ang madusdusa ka, be! Bibi, bibi! Bay-bay akman latan. Jak rebeng atutupan ti kaskan ko anak. Amangan no mailaw anak. At anya pa'y ti maaramid ko. Tinasayaat. Palpasay kon rito eh. Tamapanak pa'y agbasura inton madamdama. Kat, anya nga iti planong ita tanalpasan ti 3 abulan a panag-community service mo, anak ko. Jak pa'y amo mami. Pangaasim ata, di mon ulitan pa'y ti sigod nga inaramid mo. Dakas ti agdakaw, anak ko. Pananggundaway dayta iti padam a tao. Wan mami, di kayo madanagan. Taawanan iti panunot ko asubyanan pa'y dayta nga aramid. Agyaman no kasta, anak ko. Padasak samat ti agkargador ijay palengke mami. Nasaysaya at payanak ko. Adumat kit di dagiti agpakpakumboy no kwa. Podno abasit laang agatadit itadda. Ngam no maurnong ay kadakkel mat na. Wan mami, ano sa kon ti agkumboy? Uray basit-basit laang. Tinapatag, adda. Husto ka, anak ko. Kan oray basit-basit laang timatmat gadam. Tinapatag, nalinis ti trabahong. Naimbag ta simmangput ka, anak ko. Tulungan na kon amang yurnos kadagiti lako, tagawid tan. Wan mami, Ni ading mo nga eh. Apay, saan kayo ang nagkuyog? naudi pa ijay pagadalan mami. Kasta ka di. Wan, mami, Agsardengag sa nga giskwela. Anya? Ni, apay mo't ngayon ako. Masadota ko. Anya? Ay sana anak ko. Agtuloy ka lat nga agadan. Itikas na, makaturpos ka. Kat addan tumat maipagpanakil mo. Pababainak nga rodon ijay pagadalan. Nagaduti bulya ka dala. Ay na, di mo latta ka din ikaskaso dagita mang bulbulikan ka anak ko. May amlat tayo na. Ibagada latta ti kayat da nga ibaga. Saan ka kumaapa-apekto kadakwada anak ko? Basta, madikon ti agiskwela mami. Masaduta ko. Ay saan ang mabalin ko nakmanen, Rolly? Bayam tamapanak to ija iskwelaan nyo inton bigat. Mapan ko ibaga iti maestrom dagiti mang bulbulikan ka. Saanan mami? Basta saan ako nasumrag. Masaduta ko na talaga. Saan abale? Amok ti agsurat ka nagbasa. Yading kulangan na ray sa ti agtuloy nga giskwela. Anya? Ang Rolly anak ko. Agsapulaklangan iti mabalin ko apakitang danan. Tatulungan kayo laangan amang paadal ken ni Raisa. Lakitak ti panagpursigim iti biyag, Rolly, Barok. Napanagnikakmagten ti panagbalbali mo. Agyaman ak Sir Oscar. Kayat mo ka ti agnegosyo. Ha? Ikaw dalang tasak ti makamo ti pagpuunam. Inutom to abayaran, apaman na makawadwad ka. Agpaiso, sir? Well, no kayat mo, saklay na mismo, timang supply kan kay ti bagas kan itlog nga ilakom. Ay na,
Agyaman ako na Sir Oscar. Kat ikari kajak tupulos sayangan ti panagtalakyo kanya. Ikarik nga ramidak amin nakabalak. Tapno na saya at to ti pagtungpalan ti negosyo arugyana. Kaya't yu asawan, papa. Inik kanyo iti kwarta da di aroli, tapno mangrugi iti negosyo. Waniha. Angam apay, papa. Parang ko nakakatsaan mo't siguro andakas ti tumulong. Wen, ada akong dita, papa. Angam nagdakil agat at tiintadyo kan kwa na. Imbag no isublinan tumatlaang da di kwarta. Isubli naman kan saan. Okay lang kanya, Tricia. Anya? Ay, sana mabalin, papa. No di na isubli, siyakto timang singir kan kwa na. Ay, saan iha? Dahil tatidi mo araramilan. Papa, di yorubang taag talag itino asino laditan. Amo yung mat asigod nga tatakaw day di aroli. Kasano, no takawan da kayo manan, kas iti sigod nga aramiden na ijay grocery. Hostron, mamin ano ka di nga ibagakin ka, ang nagbalbaliwan jay tao. Angam, papa. Pagrikyaran ta ka di manen dahil abanag. Kasano ka? Tricia, iha, naibagakon ken katirason, no apaya kayat ko at tulungan ni Rolly. Isa pang asim, tadi na kuman kontrain pa. Dahito iti kwartayo, mami. Ay naagyaman ako na yan ako. Talaga adakkelan ti nagbaliwan ti biyag tayo. Manipod nagnegosyo ka. Wan, mami. Kat utang pa amin dagitoy ken ni Sir Oscar. No saan agapuken kwa na? Sa anak mo't anagbaligi ang nagnegosyo. Amom ka di nga da sayang gusang anangag ko may papankin ni Sir Oscar. Anya dayta, mami. Sigod mo't lang gayam kano akargador ni Sir Oscar. Adda kano baknang anang tulong idekan kwa na. May sa kano a Chinese. Iso na lang tanatayan da jabak nang. Awan anak da. Iso ani Sir Oscar tinang tawid iti amin a kinabaknang na. Dayta lang gaya. Kunaklakit din nun niya dayta sayang gusang nga ibagbagayo, mami. No kasta. Amumon ti may papan iti day tabanal? Wan, mami. Naistorya idi ni Sir Oscar kanya. Jakmeten na dakdakamat kada kayo. Tanagbalin tayo mat nga rodan abisi. Manipod addan to'y pwisto tayo iti bagasan. Talaga nga rod anasingpet ni Sir Oscar. Wan, mami. Kinapudno na. Ammo na pa iti panagtaktakaw ko iti jay grocery na. Nung binaybayan na, tamo na kanaw tirik na ti awanan. Pinalpaliw na kanaw. Nakita na ti panagkarkargador ko. Aging ga tinulungan na. Talaga nasaya at latamot ti Diyos kada tayo anak ko. Mamati ak nga inaramat na ni Sir Oscar. Tapno agbalin a parabor iti pamilya tayo. Kat ipagpanpanakal ka anak ko. Ngamin, kinabailam a pinaduras ti negosyom. Kat ita, laklak amon tayon ti bunga dagiti rigrigat ken sakripisyom, anak ko.